Hey guys, so people often ask me what languages I speak, so I figured I'd just make a video of all of them. I speak English. It's my native language. I was born and raised in the US. So, je m'appelle Fatima, je suis américain et je vis aux États-Unis. J'ai commencé à apprendre le français de mes 8 ans jusqu'à environ l'âge de 18 ans. سلام شمي فاطمة يو وفطم أنا بأمريكا توليد عابية ماماي بكرنت وليدة باباي دما بأسمرة وليدو الصوم تجرنيا أمحرنيا تجري كله يزاربو جن أنا كم كون جن يمهر اللخو أوكي. السلام عليكم، أنا اسمي فاطمة وأنا اتولدت وكبرت هنا في أمريكا وعايشة مع أمي وأبويا في ولاية فرجينيا. أنا لسه ما أقدر أتكلم عربي مزبوط لكن أمي وأبويا يقدروا يتكلموا عربي باللهجة السعودية عشان هم كانوا عايشين في السعودية. أنا أقدر أفهم عربي كثير لكن ما أقدر أتكلم كويس لسه. 네, 안녕하세요. 저는 바티마라고 해요. 저는 한국어를 공부한 지 이제 거의 4년? 네, 4년 정도 된 것 같고 처음에는 그냥 독학으로 공부를 시작했는데 대학교에 입학했을 때부터 한국학을 전공으로 공부했어요. 저는 이제 한국에 몇 번 가봤는데 내년에